цирк үзгэлээ. Манай хотод ингээд юм аимшигын цирк аимшиг юм. Тэр үүдэнд нэг 2 хүн хүлээж. Ингээд манай слоган хай гэрээ. Нэгэр үүднээс ихлээ. Ямар аа саяны бүр тэр сангал дээр сууж байгаагаас Мэдсэрэж юу? би явж байгаа. Юу яж шít. Oh my god. Яа ингэ. Панаад чиштэй.
одоо ингээд иргэн тойрно. Дээрээс л та бүхэн л харуулъя гэж сууж байна. Ээжээ нэлийн дээшлээд байна хараа. Лог байна. За ингээд фэр гэж нэг юм байна. Наад та. Мужаас иргэн тойрны хотуудаас цэцлэгээрээ гол нь одоо энэ хөдөө аж ахуйгаа ээж гацаацсан хөдөө аж ахуй уулзалт юм уу да тий газар тариал мал аж ахуй наадам байна. тий ер нь л нэг наадам манай мужийн наадам Тэгээд юугаар тойруулсан юм бэ? тий наадмын талбайгаа тойроод ингээ хоолны газрууд байна төгөлтийн эсвэл хоёр одоо ингээ бас би бол болдож хэлэх гэж байна. Наадмын юм хүсэлтэй болчихвол тий. Мөнгөний хийгэн байгаа гэж хэлсэн. Энд бүр тойруулсан байж байна. Үгүй яасан амарсалтай бол. Жаг гацаач хайчаа. Үгүй яг. Хоёр. Ширсэн байна уу? Тэр секслэг центр юм аа мөн. Содог байсан чинь. Регистрээс авах. Индэрэ. Wanted to dedicate this dive to his aunt and his cousin out in the audience there today. Now, ladies and gentlemen, one of which is to show the fire diver from which direction the wind is blowing. He's got 10, 15-foot flames swirling off his back. He's heating it up down there. That ladder, you better go, Q. There he goes. Oh my god. Ladies and gentlemen, he's burning up. She said she was sorry. I was a little bit late. She would wait and wait and wait and wait. A steady day. She would wait and wait and wait and wait. A steady day. She would wait and wait and wait and wait. I feel like maybe Энэ юуг нөө хайраа хаа Тренинг ингээд. Юу нь бас мэрэг татын зарим хэсэг юм уу? Ордог байхгүй. Mediterranean Things гэдэг тэр хавийн. за тэгээ Грек холбооны New England түрүүний дээрээс харж ирсэн нэр байгаа. Буугаад ирчихлээ. За бит хоёр тэндээс юм авсан. Хараа. Филиппинээс жоохон бодог болж байгаа. Тэр ч юм бодогч тухай адилхан аваад хүн байна та гэдэг. Юу бро. Зүгээр ширээ битгий мах гэсэн чи бүр тэнийг том сонсож ичсэн юмсан. Why stick the Тэр чигээр маск яваад тоо. Made out of butter. Энэ тав. Дэшээ шүү. Араа. Better be careful. Oh yeah, it's the old running man. That's it. Ladies and gentlemen, he's got one for you. It's a bird. It's a plane. So it's Superman. No, he joined them. Ladies and gentlemen, I was afraid of this. Stop the show. Mike, what are you doing up there? That's right. Just skip the whole thing. We don't even want to see what happened. Oh, wait a minute. Ladies and gentlemen, they're back at it again. Hey, you better go. You got one for me? You better.
careful. We cut about 1.5 feet off that board. Watch out. Whoa! Oh, yeah, he almost did a sully, too. Wait up. Бандук муу явц. Бүр ингэ танаа чихээр. Тэгэл эндээс нь бүх хүн адилхан гэсэн. Энэ минуттай гэж амар цаавар. Тэнтэй. Оо, эрэ. Миний дуртай чих. Оо, ямар хөөрхий явах хараа. Нүдийн цааварта. Сүмд. Because you can. Well, you could have your choice of me, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. Яг хөө чамайг таньдын бичлэгтээ оруулах. Би түмбэр гараад өглөө. Ингээд энэ lunch special гэдэг 13 төрлийн юм рол авахд 15 14 гэдэг байгаа. машины болж үзэсгэлэн. Файн гара. Дотруудын Монголд яаж юм бол. Дотруудын хамрууд энэ ямар хөрх. Энэ ямар хөрхөмшиг байна. Чичгий. Хооны содалтай. Ямар сонио онгод яраа хурдлан хажуудлаас онгод юм шиг байна. Яа, уртлаасаа ч зэвэр харагдчих шүү дээ. Уралдааны лаглаг машинууд байна. Өстө нэрийг мэдэхгүй юм да. Хаан заавал ингэж онгойлгож одоо бодвол мотор цоторыг хард юм бах та. Зөвхөн начиг хэрэггүй энд олох шиг. Ирээдүйд авах машин. Тийм ягаан өнгөтэй биш л дээ. Энэ ямар хөөрх юм зэлц. Энэ бүр ямар гоё харагддаг юм яраа.
Хуучны машинууд ихтэйс та гоё яж нэг юм. За. Ой, би тайдахгүй явчих. Тэс. Оо, басан. Ямар гоё минимал машин бэ? Ихтний олдвор шиг. Амш. Тийм бэ тий. Love you and I. That's the wall. That's the window. That's the wall. You ready? Let's go. Get low. Get low. Get low. You know they wanna make hits.
always count on my love. East Coast, shake it right. Down south, that's the right. I want to send a shout out to Jack Rule and the Shotty and everybody that been a part of it one time. I need y'all to make some noise for my DJ Trap Trizzle. Make some noise for my little brother City Slide one time. Springfield, put your hands in the air one more time. I was thinking about me. I was in the tub and I was like up in the basement. Number one spot, now she found a replacement. I swear now I can't take it. Knowing somebody's got my baby. But now you ain't around, baby. I don't hear no road. You come back, no one knows. Hey, you know we riding, man. I swear I see her face at every turn. Trying to get my usher over, I can't let it burn. I just hope she know that she the only one I yearn for. More, that's over what I learned. Didn't give up all my love, I guess now I got my baby. Now I'm in the club, hitting love by my baby. Hey, so easy to love. But wait, I guess that wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm missing when she picked up the phone. When she made a decision that she wanted to move on. Cause I was wrong. When I was thinking about me, thinking about us. What we gon' be? I said I opened my eyes, yeah. It was only just a dream. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Only you wish you could get. Yeah, 1, 2, 3. Thinking about me, open my eyes. It was only just a dream. Back down that road. Would you come back? No one knows. I realized it was only just a dream. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us. What we gonna be? Open my eyes, yeah. It was only just a dream. I traveled back down that road. When she come back, no one knows. I realized, yeah, it was only just a dream. Straight in. I wanna thank y'all for allowing us to be here tonight one time. We don't say Honda, you say Honda, Honda. We don't say Honda, you say Honda, Honda. Yeah. Springfield. Make some noise for Nella. Watch out now. Ой, нарыг түр сониорч юм шиг. Сониорч юм шиг. Зүгээр чи хамгийн хөөрхөн өнгөлөг нь. Бид нар бүгдээр харагдчихтэй. Тийм. Босаа өнөөдөр юу штэ? Юу дүүлээ? Дресс код нь харис. Оноота. Мэдсэн үү? Оо тийм үү? Юу, чамд байна стrawberry curry явж байгаа. Cheers. Thank you. You're welcome. Oh. Art. Oh. Юу вэ? Сарын өмнөх төрсөн өдөртөө байж шээ. What is that? Айл утчих шүү дээ. Хотгоо мотгоо шүү дээ. Оянгагийн төрсөн өдөр сарын өмнө болсон тэгээ тийм л. Асуулын ясны төрсөн өдөр байхгүй юу? Not me. Угаасаа эркагч зулаа хоёр бити хэлэрэг. Оо бүрөө. Оо. Ой, айгүй өнгөлөг болоод. Нэгээс дээр нүсрээс бодсон. Oh my god. Хасна бай. Яа амар хүүхэн бэ.
Би бүхнийг. Юу оруулна штэ. Хамгийн гоё хайлайт. Хамгийн гоё эсхийг ч оруулна штэ. Оо. Yeah. What's this? Chicken taco flavor. It looks good.